Kajan guasame barai kui madamandan and to guada down a nothing. Whether le nothing take a tongue one to lot walked take a tree, go, get tissue to go to the thing. The numan quite a good kajan guasam or charai kajadian, kacharai kagodian. I Raja Kuiko yenated corn till let kajan environment a tea and now, be a cabalakel. A why yen muka naath. Thì ngay cái chân từ đến nào nhà mà cái liên thì cái mặt liên thì cái liên cầm nó kun bia future nè nó kun bia cho quý kèl bia education điền khi ta chiang mình thấy cái tin bia cho quý kèl mi chỉ làm intellectual khi thì cái char cô to để nào để cái năng nhà mình đi bị gorbo ra điền mình thấy cái char mà mình thiên kèl cái dân environment mà khi organization mà khi mục chấm tiền thì nó bia thì cái mặt cầm nó kun Mele yena teka mat bia dol ko we dan de yel nyam ka ja ka do men de lat yena men de yena lat chit ko jin mi jin ngich anen ngich ko mi en ngich te ke ngich de dien mi chit ka mo no go de na de ko nyam en ngich mo de ne ra mat ba de ne te ke lingan ko na ja ko gole ki mission te tenen ka jen gwasamo ajen mission dan ta ten ba She go to a jigyo then do no man top yena a kel. Muluno go lunian dialomo a kel. O benate and contin come yen ka service king yen ka ke come yen ka quack kate ledian ka o ledian a kelka yen dial. O bigger take a good understanding big and in Mugwa became a jigre take again bigger take the above can a gerkaman jikanaka. Go to yenate letting woman cut that environment yentana be a rodun get boto long duno. Ko yen metale yamat kam no kunba. Telamade yen long kalana. Jin me jiramamot take a loiko de na dereka ledeka. Ledeka show jin charge a coin. Chiela ledeka go to be now ledeka. Ledeka ojin men ngaji men chukoda kami give kim which chukoda kami. Be your neck or kin. Yan quite a cholo to ngich, me jin ngich, take a mugora kaji. A Ramadan a cooling yet. Cha go point do Gorkaning you do. Sheridan come rar, ring you do. A cannon call Bram or me biotech. A cannon call to Bram or be Jaka Jawan. Mogora jelung or de concher con, king yet con and con chair conaca, de conca yuva goa. Ko mi chan kula mat de ko mo gwana jen kula let ka kene ko ni ngeke angi ni chi ngi ni nan ko ni te ka level mi dit ke tente ka class mi dit atu na gara tiene o ba ka ngeke a kel mi dit long ko gwada dan je karodian ten makan ke education moron ki ngi moron makan kana ka mano pede na wo kan nial ma bu chu ko class mi dit she can take a good understanding ko foundation den a week so my foundation ke kwada dana to kana je mital mo gwa mi jikana tan ma wodi ne albu chu pi da je la lar ka gada to la pi da a pau kan mi sha jugu na me jega na wajen gada mo che oda longa bare te kada wa gad ba jugu lele na shi to gada ba doja sheja bara gada ba jugu jina la lel kenana Ramangi chera gwan gada. Be charba ka do bada ndere gad ke. Dere ka lonko bakal la de ka je. Ki be ka tike do mu gwa be kana ngach rengi kada. Jin mi jira mala kejbo ka gadu. Mane gadu bo be chenga pa ba ka la de chalat. Ko be ngaji to de gwana doch. Mu wo tenena. Gat gor ni ngi mo gwa. Mi shinen chi be kijika shi be chenga tutur bilane je lalat kenena alajin bi moj ke tutor class ki bi moj ke ngin mi be chublo de kaja mi kene lingan gwas mo bi nyoko moj ko modo dem ko chawoto mi jugrane to kwijije ene me ka bi be ne jin a shile nyoda gwa wajira mbo badane je bo shingi ni je ni je o jana be roda loy pin karamana ko lingi be ramadana ngije be mandanen kamaje en teacher ki ngije mo ko lu chub loy de
duno mi jin ngich mi begat badwal ka ji mena menda na kem jabo she bangai ajan tat chede ka tok de kon gwi tane ngon kwai ka tuk kod mi tire wich mi changa ji tutur tin ramadan kul go de tok de re ngai ma to de cha chu balodu ko la cha gwi ne gan dial jega chicken chaka ore re dure je mi kod ko changa ji jek mana loj ba chu kon yan ta de jin bo mi jin ngi na mana gad bi ngajo mi changa tutur bo bloy de ba chu jien bo ka man gwa dan de kama men o de dun de ngaj bo che bela ngaj be jien go de ran de re ka dun man dine jana gwa tina tinon yene ite kon to gwa kel mo de rudun mat ka loy kel de te ka char kel ko to amatir mi de yan lat kel mi char mat de no bia do la individual pala lar dana ni yana gwa ya duno kam no kun tin ka relationship men ninde tin ka mar men ninde amaruna bane go ken baga jaga jabu ka bom maruna ba chang to go ti ti tin won baga jaga jabum ka baga jaga jabe ti bana bu ko nyam go gore jo de na te ka mare godle ne tin te ka ten abiyen to go dol kel ka biya te ke me mor me go yene ideal te le dum goman duno mi work environment ti entno mi siar no grade yiɛn jigrede rama buka bende brama chunde la teekä gap medid koto siamana de lat ka dopkel sien bulanga lena nyudo tela maran gomo cinte medidi bani jen sia de long ka tagjo gore joto mi jin ngij na mi jago to ba no le jidan te kaji ba je ngaje ne den konen kulu to ko dor lu ne ro pin ci ga gan to le chalar ko bi raidu man le na ba kulu chum kwasda be man gwa dan te ji ba kulu chum kara mi ba kulu te ngany mo gwa kamana na kami ja jin ba mi jira mo open mo jina ke free lo open minded person me jang na ko to bukan tej wara mo la lene long be ti ke tung wan long ko to ba dor be ngach tini che challenge tini o jina be rama mo ba dor be ngach chang te ke ji lo challenge do ngatar gan mi chai te ke je ngode bi loy ke lo jana la do loy ke je mi ku ji be la re to kwa je wal mi ku ji dor amu te yi jamo la re na me kwa je en ga jin na makana en gwa mo la understanding mo gwa la teten ke bran jogana bela lo jirun gwa da na chelo de chewu je kan tin kon tilla siang ngika la kula jako to do chu lo ram na na kambe je to know yen re lar tien ka mare mi jin ngi tien ka mare la rada dien gor je dene je guje go ako gor kon mat kon ni yalla kon te gollani tin te ke gol kel chet ke ngech de ka rudin ngajo ka ngana kam mu de kan lat together mi shi ga ban gwa kel ke mi shi ga mat amu de kan non ga lana re te kan na me kel mi lala du ka lada ko de ne te ka ma da mo ko de kon na de kon kula gere shi dungra mit ni al karwade mit ni amnat gere dungran karwade mi ci rodo ger me ra da dien rodo nyo gere nyo mat bo shi oto chalare ojin bete bok ke mat bo re lwa de nuwon di ni bet ko don ka ni jok che nyu ne to jin kuji ngi je dino dwale jin bo ko don ma ka ra din kana ben yal ga dino tam me gwadan tam o ban ran mat kela la kela bana mu gwa ban longa lane ko chawe ramli intellectual me ngai duor la gor bo barada dien me ku duor ba be gor be miet kamana na ngai jen ko ran cho intellectual ki ram teacher ki ram led ko ram led de teacher ko jin wi nyon no me ngai ti nyon no me kuje so e ngi bono mo so ba gor yene ko ne ngi tin la ngi ka ngai yo de na de kan le de ka loy ken mo go bi aro dun mat ken bi aro ngai ka yen ngana bi ngajo to ti ka kon mu gore ka yen ne den kon ken je da ga je lo ngode kon dia ro de mat kon dial ko de kon mu gwa nya de kon let kan ne kon dia mat gwa ne jen ka work environment bia memor to go ke ti bi nyu durun ye ne dial tien gwa kel ka gwa de dan chu me na gwa se me bia kala de di ken ya ta ka gwa ber ka don ku yero dun ka tien le jen gwa se kel mo beje
no de nar mat mi sia nga jo na me la toka beja de go de da mor de go de mat de jo chana te kelin char ran mat chana te go chana nga char ngai ko kon nga ne chana ngai bo to no le je tup kon bo no le mitede ko ran wa chi na chi to ka fil te goal akan ku ka community ku kan le miet ke ja din mi ko da go tike talent ki tike professional mi ko da kami mi gor kan ngai da ngai je no mun ngi je che gor bibet bi gor bi nyo karara den nyo do je karara den o bran bi nyo de ana wena na da wena je do bran wena ka je ko mutin dum tu nyur ka te le do mu dir mandan ke do de na nya mu je de ngai ka je ka chi de ngai bo to ram mo kenelin ke ram mo chelin gor je kondial bana te kamat gwan te content content madan o bana knowledge mo gwa a changa bo gwar kamo a changa dul gor kalat kamo mede ga de ko gwartin ko bu ko nyam de jala tel mo go da tek nyon teleja ran gor je be ga open balo de be lef ko jina jira mo gor de ra de do da ngai mo go ya de do da ngai amo gwa na jen din jere tega so na me ni tele dak ni tele politic ni tele mu ni joto ba no le jana te video ki jinda ma dana ni men te ngit kedo jen gor ko makar wada gor ke ning yedu cha gor point cha gor mudu nyedu kar wada mana ne na te jen gor ngit ko to de na de ka nyon mo gwa me de ka te ka kwidul gor ka ko la lar ka to gor ne dial bu kana job creator laran de kan ga chak an chak lat ka de chak de mitel ngen mi cha kon apply tin ki charan kon jo gor ne an job creator goring it cheben bang go ram take knowledge take a good understanding getting con lat karodian ke kwiteka but mi ram la mala cher ka charm chek che de onyam go re brainstorming bo to ben ka do mo banana nya ajala danan gor ke de la a kondial de kon take amat gwen kon let content ka gwat titin muktab titino mi take a dom de na lo ka jabo ko do de na lo ka je ko de do de kan je ki de na ngi ke je la de je an teacher me de longo ke teacher ba nyot ba ka community ki gwa da men gwa da ngaje jeten ba na nyot do bran de lat ke je ngo da ba ra dien bo chan chi feel dan ta tenana ka ti ke feel din kan mo da kan kon kela lo le ne kel ka da environment ba gorbo to baramat bene ite go bene lat kel kan de kokien ka generation me amen generation be ko kana kono kwala gol chana mat chana gol ko na ko se kelo